Difu along Kotak Mahindra Life Insurance asai hem kimi kanku. Bukazan LS yang kang along tarong ker kakli mesen pen kapaman pon. Difu taralang so ward number 10 long kamperona rong along Thantili rong ker kakli. Kardom Karbi prime time bertalong penili sami monjer singarpi non bertang ton pen arjik tha. Difu rong supia hitiang song ke do tan at pos adung Kotak Mahindra Life Insurance Difu branch akimia sai hem Karbiang long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram rong hangari deng pen kang pupo na berta nang le. Chief Agency Partner DPO Owner Sir Imrong Pipen Kaning Jepon Atengke Karbi atumta kapre asai kamalong ki claim dun kachirap dun do piklo. Bonta Insurance Company hai hui along ki claim dun jumpik lang lasi ilitum Karbi atumta claim dun pen alle kachapalong dun akinang soddo. Anparta bangso Kotak Mahindra Life Insurance Difu branch along 99% ke ladak ki dobarim ningke hangari so ejang atuma phansi panong pipon lopusi pachini. Ili tumalong riarlo Pregjam Insurance Company do laswang bong pen LIC la pen Kotak Mahindra Life Insurance ansi India Gov along undertaking do chot. Lasi bangso insurance kika juiji la puson alamavi. La pen anso siang ton klarda alam ka chiniji aphan branch along nang humri tami pusi Sir Imrong Pipen ning Jepon. Kalau nak anak berangsi kena itu mana itu ningat kelong pen suri kadang nang paciring lo nang itu mana. Ikan nili nang itu mana message putar cok lo society mana message kita tu ni itu basically itu makai dong. Itu Karbi makai dong masih soal message ke ni kita gantu. Jadi itu Karbi yang long along insurance a business lock pen dah every year turnover every 600 crore itu mana. Overall insurance entire Karbi yang इनके लादाख एस पर जो दी नितुम गवर्नमेंट आरोन पे लंगडाम बोलो दे कम से कम ऑलमोस्ट 45% to 50% इंसेंटिव फुटापुको बा कमीशन फुटापुको अला कि गवर्नमेंट पेन किपिति इनके लासवा तंका बांगे जुदी चेलांगदाम पे ऑलमोस्ट 280 crore to 300 crore तंका बांगे दी बाहरा पेन बांगे सी काम क्लेम होंगे बिकॉज नितुम करबिया खाई दूंगे लासवा काम बांगे क्लेम निंग हांगे दी लासवा काम क्लेम निंग हांगे ते दा जोइने सी लासवा काम बांगे बाहरा पेन बांको मुनि तुमको को पर मंथ इनुनो लासवा काम सो सेक्टर ला काम क्लेम तुम आचिक लो जनबांग बाइनो तेलोंग सी 1 crore to 50-60 lakhs केलोंग तुम दा दुगो इनके लाके नितुम आवेदे जोइने सी बाहरा मुनि पेन क्लेम बांगबम पेन सी क्लेम होंगे Kasi nitum ni tak claim nang mabusi ni last 2 years pen aprang 2 years lo putame ningkan ini aprang pen ni laso kam ni kini lo claim an laso hormu kan ban buji dun lo je laso hormu ban lo te nitum pension ke nitum da regulji asap si ke chardi nei hormu da ke basically thang dawe asabu chardi nang ko anke laso kan claim dasi laso sector lang ni nitum khai tum claim non nitum long kar long lo kachari somata dolo development lang chelangdam plotted road connectivities pe nila heta map piglo inge nitum pray market long da nitum ni inun bahini ke non ke thegong lo road side long tami nitum ni ma che thedon long lo je kam claim mo te insurance sector bang ke pura 0% lang nitum inut tabe dasi ni pencheng lo ladak nang litum insurance company ki do total amet sada nang thane lo total 24 ta life insurance industry do under RID under registered company RID under long ki do company de kita ta katune lo lage government isi organization lo plus organization long registered ki do company ke sare long ti insurance industry kono ba mame rong hang kono laso under registered ki do company kita ta katune lasi laso 24 long industry long ta la Kotak Mahindra life long isi ki mi bangi ko pilo Kotak Mahindra tumong na inuramo ni judi tum long as a advisor as a agent na Cerap dun same mo future am DGM RM an chief manager am chairman kan ladak asors do lasi laso patak ma an chief pamika phan litum long mo nang humri tame nang litum ma true business nang pinto mame ba maning hang do pe nang board me bang tame dak nang cerap dun ne dak nang cerap me nang litum am nang than lo dedi almost 3,000 to 2,000 crore mane sorry 200 to 280 crores tangka ni tum bahara moni si ni tum le chip pe polo te so tangka pa ni tum kong si do de ji boge ino do ni tum long sandip limu
de sandip timung bodo ni tum sta bang horo mani ta lan chini odele de non la ni tum long lesen pen kini by nong kilong kilong nai ta poda mi no babul teram bodo halanki by professional ke engineer na ni tum chini ka the ni tum long sin non development manager dio boda buku ban ke AAP boda buku associate agency partner ko ni tum long ki buku la da dio pen iswelo akam ke la som ni lonon ni tum long sinaklen ko engineer la lonon ni non ko non tong sekot ke ni tum by nong kilong kilong nai ke লঙৰ বাহিৰৰ ব্যক্তিসকল আহি বা ইঞ্চুৰেঞ্চৰ এজেণ্ট বা এডভাইজাৰসকল আহি পেলাই লৈ যায়হি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত যিহেতু বহুতখিনি এতিয়া আগৰণুৱা হৈছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট বহুত হৈছে এডুকেটেড বহুত ভাল হৈছে কাৰ্বি আংলঙৰ ডেকা ল'ৰাসকলে খুব ল'ৰা ছোৱালীসকলে ভালকৈ এডুকেশ্যন লৈ আগবাঢ়িছে চ' আমাৰ এটা উদ্দেশ্য হ'ল কেনেকৈ আমি তেওঁলোকক এটা সংস্থাপন দিব পাৰোঁ এটা আৰু কোটাক মহিন্দ্ৰ লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ জৰিয়তে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে কাৰ্বি আংলঙৰ এটলিষ্ট নেক্সট এবছৰত কেনেকৈ 500ৰ পৰা 1000 ল'ৰা ছোৱালীক আমি ইয়াত সংস্থাপন দিব পাৰোঁ আমাৰ ইয়াত খুব সুন্দৰ কেৰিয়াৰ অপৰচুনিটি আছে আমি ইয়াত এজেঞ্চি পাৰ্টনাৰ হিচাপে জইন কৰি সুন্দৰভাৱে আমি আৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ আমি এটা নিজৰ কেৰিয়াৰ পথ এটা লৈ পেলাই আগবাঢ়িব পাৰোঁ আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেইনিং ইন হাউচ ট্ৰেইনিং আৰু আউটডোৰ ট্ৰেইনিঙৰ জৰিয়তে আমি তেওঁলোকক আগুৱাই নিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম আৰু কাৰ্বি আংলঙত যিটো এটা ইমান দিনৰ পৰা এটা চলি আছিলে যে বাহিৰৰ মানুহ আহি পেলাই ইয়াত ইঞ্চুৰেঞ্চটো কৰি লৈ যায় মেক্সিমাম বেনিফিট বাহিৰৰ মানুহে পায় আমাৰ ইচ্ছা আমাৰ প্ৰচিদ্ধা যে আমি কাৰ্বি আংলঙৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকে এই ইঞ্চুৰেঞ্চৰ বেনিফিটখিনি লওক কাৰ্বি আংলঙৰ যিখিনি ইঞ্চুৰেঞ্চ হয় কাৰ্বি আংলঙৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইয়াতে কৰক তেওঁলোকৰ জৰিয়তে হওক আৰু তেওঁলোকে এটা ভাল কেৰিয়াৰ প্ৰগ্ৰেছন লাইফত লৈ আগবাঢ়িব পাৰে আৰু এটা প্ৰচেষ্টাৰ কথা আমি কৈছিলোঁ যে আমাৰ এইটো এটা খুব স্পেচিয়েল আমাৰ অফিচ হ'ব য'ত আমাৰ শ্বৰিং মন্ত্ৰী আমাৰ ইয়াতে চিফ এজেঞ্চি পাৰ্টনাৰ DPO অনাৰ হিচাপে থাকিব আৰু আমি তাত 99% আমাৰ ইয়াৰ থলুৱা যুৱক যুৱতীৰ দ্বাৰা আমাৰ ইয়াত হেৰিসকলে আমাৰ অফিচটো চলিব হয় দুই এজন হেৰি থাকিব প্ৰথমতে আমাৰ দিশখিনি ট্ৰেইনিংখিনি তেনেকৈ আগুৱাই নিবৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ চেষ্টা যে আমি 99% থলুৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ হতুৱাই আমি এই অফিচটো আগবঢ়াই নিম চ' বেষ্ট উইচেছ থাকিলে সকলো কাৰ্বি আংলং বাকীৰ কাৰণে খুব ভাল খবৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ওৱান অফ দ্য বেষ্ট ফিনান্সিয়েল কংগ্লমাৰেট আজি আমি ইয়াত ডিফুত আমি আজি পতাপন কৰিছোঁ Karbi Anglong angkang pialong aning kanwang ason thak thak si pining le thot sitame rong rup ke messenger phanpura thang thang ni phai for ni Borjan MSc constituency Sarupathor MSc constituency Lapen Diopani MSc constituency arloalong rong kera sekar klipon Son si Bormanti bea rong hanjang langso number adorso pencheng lok rong kiar kar klipon ada por phai sirkep apor malom dowana long an kurusar atum pale damsi arnam pharo tumalong chipami ponno Lason si hempu mukrang lapen rasinja phan thok jir pangching pon si ongdung athana phan thok jir ponno Hapu bokazan Bormantia rong alongta hempu mukrang rasinjar nama phan kar klipon kurusar songkor taro Diopania than kurusar kangbura be dhonsuria than kurusar sarthe teron khonbamon kurusar sarthe teron hokachana than kurusar horen be hidikarnuk athan kurusar jiten teron longle ahi iase kar klipon kurusar sar et inghia tumpensi doan arna maphanta thokjir ponlo lapen ke thokijir anta mesen pusi kurusar tumpen thanpong Halapu kurusara tumpensi rong isi aphan arnam aphan hoang hang piponlo Lason si chokle me chodame hemisi rubisi me phun me ed aphan lapen ningkan arjon mesen aphan thok jirpon si mesen me ed pensi Bormanti bea rong along rong kiar kar klipaman ponlo Pini nilitum dak nambora dorso mate rong kithi along Ningkana sek than rong kersi pinyarni ke karti lo nilitum sakuri kido tum si ong lasi pini bondho ke long mane rong ker a bondho ani si karti lo nilitum rong thom nambora dorso mane rong ke angkang Bierong, rong hangarong, lapen, timung rong, an silang si, pini. Bangso than rong ker,
arklik lo pen ke nile tum ke pon ke kopi pilo ma thana ke helu mate hodaki sarpo la pen deopani ma bhagoti athan la pen dhonsuri hima athan la pen nohorjan la pen nile tum chosok wek turtung langsu la son pho athan sin nile tum chipami pon lo amud akan mate nile tum pining ke pangdai hek lo wokak si en chot asi wokak ta par ethei lo par wiawe la pen lang the lang pong ta par ethei asi nile tum ke patam ke kopilo piningkan wang phak nile tum la rong ni rong thom sita mekar methur poi pum poi hong hemi jangre kadok kawe aphan angkera ye phansi nile tum chipatam lo pen ke pini sekar klige mesen lasi ining arong lo nile tum kadok kaweta piningkan wang phak piningkan wang chor sita mane ningkan siang bong tan nile tum choklem thek po chodam thek po kiduarong ke thagarong man thia rong ker karkli lake non pini le klembong kalilo ho nilip phi akai borman thia kai ben sina klembong bang bompen pinian nilitunga so sulo la sila pini kar ki thokpon bang ke lake hemphu mukrang rasingja la penako la da ke litum da lombang ke deopania than si ilitum chiki lo aja dakam ajam le punoi la si dorbar ke don sorbar du punoi la than chipa me pon la deopania than lo la pen do tholang khon bamon la pen hima sar pulo dhonsuri la pen ako nilitum la langhe lang lo la dak hokanchan hidi karnuk la pen longlei la son do anak don throxia seta pinikar klibangke womud wokan mesen bia phu chingto ta I boy bet par phu klota par yang se la si kadu kawe la dak chitong arat tungan ta aning arong pen si pini mane chotun chodang lo la si an isan mane han la prosat a hisab la han chibara mane chopru nang pusi kadu kawe chitong la aning arong aje pen la si lanwel Hanjang langso pen Bisnu Lekhe report kat news non malam sopor phan birta mo ington iksene আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ dinamo phit pu thot birta long wang twiklo aning kan wang ason thak si pining le thotta thang ni phai phor ni difu taralang so ward number 10 long kam timunga rong along than thili rong ker karkli duna birta nangle than thili rong ker karkli hemphua se long sar bebe inglong kiria se ram singh milik difu thana se chandro teron murtia se babu singh teron Diopania se Monsing Hanse Lapen Asanchua se Babu Teron Atumpensi Thanthilia se Karkli Ponlo Longkam Timung Arong Thanthilia se Karkli Vo Ut Wokan Mesen me Erpensi Arkli Pachun Ponlo Bangso Along Rong Maker Lapen Sarpi Sarpho Tumpen Chenglo Ongdung Armu Chitong Dunsi Ing Samjin Pen Ward Number Cap Taralang So Longkam Timung Arong Along Thantili Rongkyar Karkli Mesen Pen Pachun Ponlo Pusi Sarkur Anglong Arong Asor Longkam Timung Pen Pachinipong Pinya Berta Bang ke Lapuan Sikang Ton Iglo Domethang Mekur